الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمها لبت أخم ميدو أرغنمين مي سلسلة بلالن غستو فواني විස්සාරය ගුඩිගෙන් කියන් වාරිදෆවා බයි දිකෘතක බෙහෙගොතු මිගොතුන් වයගදවීම කියාන දිකෘතක අදිවාරේ වෙස්සුමන් ඉදි කුරාන දුආතක අදිවාරේ වෙහෙ වගුතුග කුරම් වාරිදෆවා දුආතක බෙහෙගොතුන් මියදුගේ මිදරුස්ක බලාදවෙන් මිගොතුන් එමෙ ෆුරතම jehey wagutuga unnama gadawa wagutuga kiyam waridufa dhikrtaka balalairuga migen dhikregga mewani allahumma inni as'aluka khayraha wa a'udhu bika min sharriha mi dhikruge maanayki allahumma inni as'aluka khayraha e allah e haddawa bodukure viraskala koe timanna edeni ege heyokamashe माने कि वैगे हेयोकमशे ए जेहे बार जेहे वैगे हेयोकमशे तिमन्ने देने व अऊज़ु बिका अदि तिमन्ना रक्का तेरिकं यदेनी इब इलाहुगे हज़रतुन मिन शर्रिहा अदि ए वैगे वा नुबाकमुगे मी हदीस रिवा कुरव्वा फवनी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु එකලේගේ ෆානුගේ හදීසෙක්ග නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම වනි මි උම්මතන් ඉර්ෂාද දෙවවාෆා වයා බෙහෙගොත එකලේගේ ෆානු එමෙ ෆර්තම හදීස් කුරවණි අර්රීහු මින් රෞහිල්ලාහ් වයකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රහමතුගේ තෙරෙන් වායිච්චක තഅති බිර් රහ්මා එ වා බයිෆහර් වාදේ රහමතෙක්ගේ ගොතුග وتأتي بالعذاب بإفهر إيوا ألغون من أبدل كوري ألغون من دماغن إيوا أنيروغا إيوا بيجندن ألغون من عذابك فإذا رأيتموها تياباميهم وغدوان فشافكم غنينم نوني وغدوات تياباميهم فنجكم غنينما فلا تسبوها تياباميهم إي ويا بارجه ويا تياباميهم سبونو كراشه إيا إچهنو كياشه مي يفو يكليك فان حديث كرواني واسألوا الله خيرها أدي الله حضرة تياباميهم يديش إيجي هيوكما واستعذوا بالله من شرها أدي إيجي نباكم ركاترو من يدي الله حضرة دعا كراش مي حديث كبيان كروا فايبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تسبوها إيات تياباميهم إتشينو كيا هوشكم إيجي معنى كي මිසාලක අලගොන් මෙන්න ෆේගෙන් දාන බයෙන් මීහුන් ගෙදුලුන් වෑ ගදවීම නූන්නම වෑ බාරු වීම බහරි ෆහරික් ගේන කුරන් උලේ කම නුකුර උනීම බයි ෆහරම් මීහෙක් ගෙදුලුන් බේරු වේදාන වය සබ්බ කොන්නෝනම ඒ වයම් එච්චි කියේ කාලා ඒ වය මී එච්චි ගෝවාපාන ෆහරික මීහ එෆද කමෙන් හිඟාපාන මීහෙක් කිබම් ෆහරික මිසාලක බොන දාන දැන් කි ಕಂತಕಾಲ ಅವ್ವಾಲಿ ಮಿಫದ ಇಬಾರಾತೆ ಫಾರಿಗ ಮಿಯಕು ಬೇಣು ಗೊಫಾನ್ ನೋಣ್ಣಮ ವರ ಕಂತಕ ಜೆಹುನಿಯ ಮಿಫದ ನೋಣ್ಣಮಿ ಬೊಡು ಉಂದಗುಲೆನ್ ನುಹೆ ಮಿಫದ ಇಬಾರಾತೆ ಫಾರಿಗ ಮಿಯಕು ಬೇಣು ಕುರು ಕಶಿಗಂ ವೆದಾನ್ එහෙම වෙක නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරබණි එසබකි වාගදෝමකි ಬಾರ ವಾಜುಹುಮಕಿ ನೋಣ್ಣಮಮಿ ವಾಗೆ ಸಬಂ ಅಳಗೊನ ಬೈ ಫರ್ ಅಳಗೊನ ಕುರಂಗುಳೆ ಬೈ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಂಗೆ ಬಹುಟ್ಟ ಮಿಸಾಲಕ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಬಲಾಫಕಮ ಗವಣಿನಮ ವಾಗದ ವಿಜ್ಜಿಕಮ ಗವಣಿನ ಮಸ್ವರಿಕಮ ದಿವು ಮಿಫತ್ ತಫಾತು ಏಕಿ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಂಗೆ ಬಹುಟ್ಟ එහෙම වෙක මීහෙ ගෙදුළු මිෆද බහෙන් අතු දාන දෙකලේ ෆාන හදීස් කුරබණි ය තියබාමි හොම් මලාවෙන් නුකරා හොෂකම නොන්නමමි යන් එච්චෙනු කියා හොෂකම ඒ සබබකි වයකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ආයතෝගේ තෙරෙන් ආයතෙන් අදි ඒ වයකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඛල්කු කුරවි මඛලූකුන්ගේ තෙරෙන් වා මඛලූගේ ඉලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කුරබණි වමින් ආයාතිහි අන් යුර්සිලා අර්රියාහ මුබෂිරාතින් ඉලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කුරබණි ඉලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ආයතෝගේ තෙරෙන්නේ වණි
wa fonubu den yafo imam shafi ge fan vidalo fo wani la yanbaghi li ahadin an yasubba ar-riyah evves mihaka ekashigam wa kamen none evves mihaku kurun huddavegam wa kamen none ei waya echchehikun baarav wajen fashima ei wayan echchehikun evves mihaka huddavegam wa kamen fa innaha khalqullah ei allah subhanahu wa ta'ala ge khalqu tahunge teren khalgeke muti'un ila subhanahu wa ta'ala kiyaman tervegam wa wayaki ekiyaman terwan allah subhanahu wa ta'ala ila subhanahu wa ta'ala kiyaman tervegam wa makhluqun ge teren makhluqeke wayaki adi ei allah subhanahu wa ta'ala ge jundun ila subhanahu wa ta'ala ge mi hangurama ge lashkaru ge teren ila subhanahu wa ta'ala ge lashkaru ge teren vegem wa echike wayaki allah subhanahu wa ta'ala bayfaru elawwaye rahmatek kamuga adi bayfaru ila subhanahu wa ta'ala iradu kurabba finama ei azabek kamuga lawwaye egota vidalu mafo imam shafi ge faanu vidalu wani evves miyaka ekashigem wa kame none ki waya ecche kiyumaki dengade mige turun rasul sallallahu alaihi wasallam ga arihum waridu fa wa gadavejje kamuga wani nama kiyam waridu fa ane dhikuraki allahumma inni as'aluka khayraha e allah e hadda wa budu kar vraskala koy aharmen edeni ege heokamashe ege heokame bunima wa ga ege zaatuga we heokame ilmar vidalwani wayaki ege zaatuga heokame waechke misalakan insanunna waje hunima wage sababun elibe arama lazzat ei waga wa heokamaki ei wage ege zaatuga wa heokame den yafo ekadek fano hadith qur'ani wa khayra ma fiha adi ege wa heokama ege wage ege zaatuga wa heokama adi waga wa heokama mi waga wa heokama behegutun vidalu fani ei eya ekiga ilmar vidalu fani ei eya ekiga waya ekiga fin ware behuma adi mige turun waya ekiga e wa henkan datta misalaka gastahuge mata nunama gastahuge bike kala otta ehen tantana gos eba ruwe ehen tantanuga waya ekiga adi mige turun ba ek gaskahuge hunna kundita maluga kundita gos ane malak gos wage sababun eba mewata fode gobe ehem bima ei waga ek zaatu ko wahe kame den wa khayra ma ursilat bih adi e ya ekiga fonuwe taketige hewkamun neti manna mengedene ya ekiga fonuwe taketi gotu gelmar bayan kurwa fani ei wilatake wilayaki waya ekiga datur qura ichke e wilatakuge hewkamunne e wilatakuge sababun libe mi fenaki nunnama vehe wariyaki heyo rangalo ichkam gawme wa a'udhu bika min sharriha adi iba ilah subhanahu wa ta'ala ga haduratun ege nubakama wa sharri ma fiha adi ega wa nubakama wa sharri ma ursilat bi adi ya ekiga fonuwe daketi ga wa nubakama iba ilah ga haduratun rakkater ngande ega manaki bayfar ware vehunima eba wegende alugunu mennawa halake kamuga ehem wegen nabiy sallallahu alaihi wasallam alugunu menna mi duwa taddas koddewa fani den miya fahu ware vessuman edi kura duwa ta vesekale fani eba das koddewa misalaka alugunu men ge teren fenajje honi ware addati vedati vejje kamuga wani nama qur'ane duaya adi ma boda ware vehigen alugunu men ge mudatan halakuwegen midani da kamuga wani nama alugunu men qur'ane du'a ta vesekale ge fani ve das korwa migotum waraddigu hadisek annani anas ke faanu gari hon riwayagem wa hadise ekale faanu vidalu wani edduwa ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ei hukur duwehga rasulullah sallallahu alaihi wasallam minbar koluga khutba vidalu wa honna wani ko mihaku miskitu ge teriya wadegen aye miskitu ge teriyan emiha wadegen awma fo ena nabiy sallallahu alaihi wasallam gari hoga midanna wani ya rasulullah halakatil amwalu wanqata'atis subul e allah ge rasulay mudatan halak wejje wanqata'atis subul adi maguta bandu wejje ege mane ki heo rizq liben hori maguta ware fen eba benu emikam ge sabun harmen liben hori maguta bandu wejje adi harmen ge mudatan halak wejje ekalege fon fad'u allah yughithna adi allah subhanahu wa ta'ala ga adortu ga dannawashe harmenna ware wessoma den yafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu ge de appul ufulle maffa ekalege faanu
Allahge hadratuga dua kurabani Allahumma aghithna tim fare egoten kale fan takraru kurabi kamuga asman ege maane ki e Allah e hadda wabudu kurabi raskala ko ahar menge macca ware vessawande e fadan ekalege fan tim faharu vidalu ekalege fan dua kurabi kam den anas ke fan vidalu wani timam bekalun miskidu go tibiruga eduwo hunete udumatiga emme vila kolevves udumatiga edu honen emme vila kolevves adi ki kuran heye vila rojjevves mi bay faharan algon men fennane vila awmuga kurin tankole diguko rodigota demifa hunna vila efada vila kolevves hani vila kolevves ewaruga hani vila kolevves nede ewaran udumati saaf dohe ke anaske faana vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehen dua korevviruga adi timam menna mi jabal sal'a e madinaga masjid nabawiya emme gaata hunna farbata hoge tereng farabada emme kaariga wa farbata hoge tereng farabada mi farabada ya timam menna gaagandaka masjid nabawiya balakam go wanina kilometerin ha dorme mulene timam menna e farabada demeduga eduwa sorga nete evves binayen ade evves geevves nete war reet kon fenna shehul namas nabiya sallallahu alaihi wasallam ekkala ware vesso man ede dua korevvumun ekalege faanu vidaluwani timam menna fenune jabal sal'age fahatun vilaganden annatan e vilagandu sifu korwa ekalege faanu vidaluwani e vilagandu hiwani bodu addanen henne addane sifage vilagande madumadu maccan aramu annam tan fenune efo e vilagandu annamu as ekko medu umaffahu uda ekko medu umaffahu vilagandu ekko feturigen diye feturu umaffahu e vilagandu ware vehem feshi anaske faanu vidaluwani egota ware vehem ongos timam bekalunnan iruge ali nufennata haftaayekavure haftaayege doswegen diye den effahu ege manaki gaaggandakan haftaay wanden madina ware vehem mi waran ajab kurwani kamen aslu hagigatuga madina gossawre befulakan mengene madina tantana ware vehena namas egota demigen da gotaka ginain aamukonu vehena ware vehekon kudo ko ware femfode vehila hutti kudo kon ware femfode vehna efada godagadda ekamaku nabiy sallallahu alaihi wasallam dua kurabima evves kahala vila vocche ves net duahega vila ganen arabe ekkala ware vehem fesh migota gos had duas viruga anen haftaage hukur duas ayruga ves ekkala ware vehne den kommekas anen haftaage hukur duoga rasul sallallahu alaihi wasallam mihun nabi minbar kolu ekalege faanu khutba vidalwa hunna waniko mihaku wadegen aye miskidu getere wadegen awma fo ena vidalwe halakatil amwal aharmege mudatan halak wajje wanqatati subul ma boda ware vehuni mois ekkala mudataka gellumve mudatan halak wagave adimige turun ba ekkahala mi rizqu hodan hunna magutaka ecche banduwagave ade kale efo ekale fan vidalo na harmenge magutavs bandu ecche allah ge hadratuga duwa danna washe ware hifehettuma nunnama ware vehum huttuma den efo rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale fan de akkulu fulla wa ekale fan duwa korabani e sahabi mitanu galgon me faahagwana war muhim nukta nan rasul sallallahu alaihi wasallam korabwa duwa ya sahabi edi wadaganna gota hunnan komesor khilafe kommekas rasul sallallahu alaihi wasallam dua korobani allahumma hawalaina wala alaina e allah aharmenge maccheka none ade aharmen washagen watanuga macchesha allahumma ala al akami wadh-dhirabi adi ustantanasha farbatahuga maccheshe wa butun al awdiyati adi wadi takuge mi adikon onna tanashe wa manatib ash-shajar adi gas hede tantanashe kommekas mitanuga nabiya sallallahu alaihi wasallam garihuga e sahabi edi wadagannavi ware vehum huttoma dua koraba names nabiya sallallahu alaihi wasallam efadan dua nu koraba e sababaki ware ki allah subhanahu wa taala ge rahmate ekale fan dua koraba fikamuga wanina ware vehum huttidan adi ware anu egina dostay gostan ege badalu ekale fan dua korevi etam washagem wa mi hunnasha adi mi farbada takasha adi wadi takasha adi gastaka hedin gas hedifawa sarhaddu taka ware ehoma ekale fan ege badalgo dua koreve mi duaaye ki ilmerin vidalwani fahum mi duaaye ki mi alugod men udumati
saafu man ede kamuga wanina malgon men kurvidane du'a eke adi miyafu anaskafan vidalwani timam be kalun miskitun nukumege ega mane ki hukuru duwa hukuru kon nimmafu timam be kalun miskitun nukumege hingafu wada gennevi avigai wagutun nabiy sallallahu alaihi wasallam du'a kurebum ekale fanuga du'a ijaba kurigen diyai adi muli madinage washagen ware vehifa madina en ekani iruge ali elifa muli madina washagen vi sarahaddashe ware vehamun diyai den efo nabiy sallallahu alaihi wasallam algon mana daskud devwa fa ane du'a ki ware vehe wagutuga qur'ane du'a migotun ekalege fanu gari hum ware de gasfani ekalege fanu daskud devwa fa kamga allahumma ware vehe halatu galgon men kiyan allahumma sayyiban nafi'a faada huri ware ekkamuga mi ware labwande adi mige turum ware vehi nimumaffahu kiyane dhikru wesekalege fanu daskud devwa fa egotum mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi kommekas ware vilaga wa awma ki go qur'an du'a ekalega faana be daskod devwafa ware vehe gadi go qur'an du'a eben ekalega faana daskod devwafa adi ware vehe nimumun qur'an du'a ekalega faana be daskod devwafa adi ware nuwe hijjenam qur'an du'a ekalega faana be daskod devwafa adi maagade ware vehe kam go wani nama udumati saafu man edi alugudum qur'an du'a vesekalega faana mi wani daskod devwa ware ya gulige mifada tafaatu baawar du'aatake daskod devumge maqsad ki ko baatu mige emme muhimmu maqsad ki sabab ki ba fahara kala ware wegen ebade nuunna mekkala jehe wa wegen ebade algon men nawwa kofa eka migotun algon men ngena aadu baagaga mihunna emihunge macca harreya adduwa wanden emihunge macca fonuni gadawai fonuma fo emihun e waaga emihun halak wegen diyai adi nuhuge faanuge gaumge mihunge macca ware behem feshi eba mihun wehunu warega garagu wegen diyai e warege fenuge terega eba mihun garagu wegen halak wegen diyai ehenkam mi rahmatek kam gawayeche ware kiwes rahmate adi waya kiwes rahmate namaves ba en halattaw gamiyechse ki adab kam ga badal wegen gadan names alugonu menge tereen kitak mihun to miyadu mi zikr takkiyuma farwa koda kurani alugonu men Dhivehi rajyege tarikh balala kam ga winames ebe fenna rajya tarikh ga waram mas warabboda mashhur efwa wahakain ebe ekom wahakain alugunu men terege onnane Dhivehi rajyege rashe faluwi wahaka kelakunu kiya rashe kelakunu talal vissara kiya fonnane warab gina tarikh foittaw galiya foi wahake bune vegotuga e vissara ga hamekene faluwi ke erashenno erashuge iturun mi uturuge tafaatu ekeke ratta faluwegen diyakam bune wani Dhivehi rajya kurimati warab warugada wayaka waragada vissarai bunave gotuga mi kelakunu mi kuludu futta warakari gon rashe mirashuge gasta bimun luhigen gos kuludu futta hame gos horikam gawani envima mi alugonu menge tarikh ga diyefa bay wahagata vissara ge sabun dimay for rajya viskurmate for nurakka teri kantatta adi mi ge turum mi zamanu ga alugonu men mi tarakgi wefa mitibi zamanu ge salugonu men nge ba fene vissaraya waage sabun kurimati wakantatta algon men eba nere meteorological center eba nere red alert white alert mi guriha alert tak eba nere konta gadane ekamaku miwara waaga dawane miwara ware wehene algon men daane turtanenne de hedene itur gote vesne hama ekani rakka ter gumattaka baikal fiyol tangalani ekamaku ware vilas ege vas alugonu me mihuriha kame engitibe miga baar mihuri miha warakanti engitibe mihuriha kame engitibe tibba alugonu menge naduvintaka gegege furala gotige dor halaku gem midani adi mige turumbes alugonu men Dhivehi rajyavara maabada tarakkive fowa baikal qawmtaka baladikam gawinames misalaka amerika fa qawmtaka baladikam gawinas alugonu men lodun eba fene e gawman aragenda baikal tufan tahuge sababun billion dollaruge dulakum buneli kam gawinames eta billion dollarege gellumve eta baegge gedor ekkon halakwe mi duniyege warugade tarakkive fowa gawmata e gawmatahuge ahulwen sunna fati kollafa ebade mi vissara ya waage sababu ehemvegen alugonu men komme mihakwe swarabboda rakka terwan je kamen ei vissara vila fenijje kam ga nun vejjenama nunnama waagadawa kam ga waninama mi waridwegam wa zikur takkiyu
alugonu menge halatu huregen nuwana ekankama medu evveswarakan e biru etinuwe ei aadaage kameke mihar alugonu menna meteorology inna mi ekikahala wasilattakum mi musumi ekikahala wasilatta alugonu nebenge waagon engona salona kurave kamenne waagon engi fonnani tantan halaku gendaru ekkala tarakkiya ekkala binako for bod imarat ka achiveri gendaru alugonu kurave kamenno e vegendani azab ekkamuga ehmi ma alugonu men Allah ga hadratun jehena mikan kamange rakka terko migotun alugonu menna ge ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge halu kolu Aisha radhiyallahu anha bayan kurawani Vaarey vila asikam goni nam ekadege faanuga halu kolu hunnoge nabiy sallallahu alaihi wasallam abe gotun hadis kurawwa fani Aisha radhiyallahu anha vidalwani wa gada vejjikam gawani nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kurawwai Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha kal kuring algon bayan kur dua Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bih mi dua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurawwa ekadege fanu mi dua kurawuma fahuwes Aisha radhiyallahu anhu vidalwani uduge ekkal vilagan awmafahu vida goguram farhafikam ge wani nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge moonu kol ekadege fanu ge moonu fulu badal wegende ekadege fanu moonu fulu ge kula badal wegende ekadege fanu ge moonu fulu biru verikam veri wegende adi Aisha radhiyallahu anha vidalwani ekadege fanu beeran nukume wadagatuma fahu eteriya wadaage fahatan hinge awmafahu kuriyan hinge awmafahu migotan ekadege fanu ulubwa ekadege fanu haaswegen ulubwa fa ekadege fanu beera wadaage kiyanto hal belon faanekka eteriya wadaage fahata jilaba kuriya jilaba migotan ekadege faanu haas kammatige ekadege faanu moonu fulu kula badal ve ekadege faanu e halatuga ekadege faanu waakamuga Aisha radhiyallahu anha vidalwani den efahu ekkala vilaganu Vaarey vehem feshima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekadege faanu maduma tirwaakamuga ekadege faanu kuring huri halatun ruju awaakamuga wani rujuwe ekadege faanen ki modu matir be ekadege mo ewo gotu wegende den timan kamana suwal dennawime ekama be he gotu Rasul sallallahu alaihi wasallam ekama be gotu suwal dennawum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawiye la'allahu ya Aisha kama qala qaum Aad e Aisha ei aadu baagage mihum bunifada kamekkamuga wegen hingadane eba mihum bebunani falamma ra'ahu aridan mustaqbila awdiyatihim eba mihunge wadi taka baddal kuram wegen ekkala vilagandu annatan fenunima eba mihum boni qalu hadha aridun mumtiruna mi ahar menna Vaarey vehene ahar menna Vaarey fen libene vilagande kemi nama se vilagandu wegen diyei eba mihum halak wegen diya halak ekkamuga ifadem vedane kamattaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birufulugen padagati isnawda ekadege faanaki Allah ge hadaratuge emme lobetodegam wa insana ekadege faanuge huriha faafe fussegam wa mausum bekade ekadege faanu mi birugannani vissar vilaganen asikam go waninama vida guguram fashafikam go waninama ekadege faanuge moonu fulu badal wegen gos ekadege faanuge halat kol da hisab mi vima alugonu menne ki faafatakan araganu ve mihon alugonu men mi kom bayetto aslu hagigatuga ekadege faana balla wakam go waninama ames alugonu menge terega mifada dikurta kiyuma wani farwa kuda kureifa miha miga badal go alugonu menge be jehey alugonu menne ki mi dikurta ka farwa teriwa adi Allah ge hadratun vissaraya waen rakkateru mangede baikamuga wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin